Khuble phi baro shakathup Khuborjylla ka donbosco media network. Kimat ki bakong san menta ka singi kilong. Wow May, kendai snam amyo tulop ka nohikai ha LP light nokse. Penram kisor dar ya ka mensim riu klau ki Peit ba ka shnong thlong. Weng mardor ka SMB ya ka jaka pelang nyut namot pran. Ban Kerdem ki hati ya ka thuk bat alto Maruti hasurok bakmara. Tomantang nia phai shiki Khubor ki bakhamania. Kawe kanong hikai kaba hikai ha ka school lat nongse lower primary school lajan palat khandai snem. Kendit kensan kala syak weng kamno NAKA ni ka school nakanu ka daw umdon bala aban tip bad umdon bala aban ai ka jubab ka babiang. Nakaliang ki nongelam joka Neutrep Youth Council HYC Soyong Circle hadin bala yo ya ka jing ujor halor kani ka jingle jeng kinong penyat ketika school ya kani ka nong hikai haka Neutrek JYMMANG kala let ban pan jing shai na SDSEO halor kate ka jing sha weng kam joka nong hikai kabala tip kerteng kum ka kong tel daris nong bri. Habakran sekilat pathai Khubor hadin bala deb ya kendu ya SDSEO u General Secretary jangka HYC Soyong Circle ba hamar bamut thaba ula batai ya ka kong tel daris nong bri la thungkam hikai daka Managing Committee jangka Light Nokse LP School. Ka kong tel daris kala sedang ya ka kam hikai na du ka khatsan tarik u Februari 2000 khandriu. Hendrei kala sya weng kamno hakalai tarik u JYMMANG 2000 arpusau. Bat ka ba phla kalong nadu ka snam bakala sedang hikai kat hadu banda syak weng kam nakani ka school kam syam layo satya ya ka tulop jongka. Shu kinong yalam ke HYC kila yo ya ka ujor baya ka kong tel daris nong bri la weng kam da u head teacher jongka te ka school uba Professor Shilla. Unong yalam ke HYC ulaya thuru ba ute u head teacher ula dawa pisa hadu sanpo hajar tengka naka kong tel daris nong bri ban penbiang yaki kot gisla jongka bakan yo beteng biang ya ka kam hikai. Nakaliang USDSEO ulaya thu ba un sakhot I show cause notice halor kanika kenram hakate ka school. SDSEO halor kakam malasya weng no ya ka teroris negeri. Bat milapan jing pencai dulu ka bedai bat ka jing weng kam. Bat hang ni kapor mentang ngidon ya ka jing Jawa hakmat jungu laiteli. Kata ka kong bang Jawa badai bentong kampiang ya ikong teroris nongri kum inong kai jongka Light Nokse LP School. Kabar kalong kajing Jawa ban penstom ya u Professor Jylla u badai ukom sekretari jong ketika school Light Nokse LP School. Bat kabalai kalong ba ipan jing becai halor kajing syak weng kam ya ikong teroris nongri te kat kum kajing tip jong kasing kaba nakaliang ikong teroris nombri ila pentip cengi keseng ba kadon kata kajing bom yo tulop kajong i nadu khasan tarik aja kan rio benai baar ba ila lek ben hikai hati school bala recommend ru daka MC jong ketika Light Nokse LP School te nadu ketika senam hadu kat mentai kisingi hadu kini kisingi arjar opsal te nakaliang i iklam yo i yang jengsiu pat tengkaru te khane ka benta nakaliang ni sing sudap da ka mesim ka basukhia khantam ide idu kan thei bat ha ju ka poru kaladon ka jing dawa pisa na utei u katishar jong ketik school hadu san phau jap sangka kata ka balong ba udawa ketik pisa kadaw kalong ba wong banga pendit pendiam ikot sela bangan yo bat perong iti ko minang kai te ha jinglong kum idu kan thei ila ai ka pisa Henry ai 10,000 te kata 10,000 ila ai hu bat kata kampat kala susah anta te nakalen jingi ibu kajing dawa ba akabede buti bisa nakaliang ka office jong SDSEO udah bensim action bat udah ga tulap jong te u Professor Shilla ba udah nadu senam kabai siung ya katung kabai
bala ka jong i te hakabai dai berka jingkran jong u ba uang ba kimbiang kita kot sela ba omla bandrong kam noi kai henry nadu utik senam kaba mai ilik benjoin 4 don kam ya kata KMT kaba mai mla 4 la ban pendap henry hak Khubor la don kam ya kata ka dielet tiga dielet ikong teleris diladap ban pendap haus nem Nai tarik nai balai arjar arfau iladap ban pendap ya kata training te kumang itip ab ngilet ya kata training kino kai jadi badan hak service in service kino kai ila ban lek ban pendap ya training te hang ni stu chai ba ikong terus idei kino kai iba latung dak MC te kumjuru kat kum kata kaba nakaleng jung ul ai ru kan MC hakabai dai bakati kajing late training ya kata ka Meghalaya teacher eligibility test te nakalen jugu ulai kan si bat ulasan rubu hakati kan si Khubor mentang isio badong ba nakalen office kade ban sim khia ya kane bat nakalen USD SEO ru ulai ka asuran yangi ba habai dai bang ni kam nakalen jugu sa sim khia ban persio Khubor bahalol bat sa sim khia ru ban lek ban sokos ya utai teacher bat ban ya di tagil nanti bat kumdo ban la ban yarap hakabai dai bang ni kam jong iteleris nongri te alor kata nakaliang ko office kari ban pensitom ya utai ubriu ubadon benta hakakam ban dawa bisa khantam ya kari buntai te Hakah nyau tarik JYMMANG kinong yalam shnong ka Shillong East and West Khasi Hills. Rengkat kinong shong shnong ki khna school bat kinong yalam shnong jong ka kenshi pelun. Kilayami ipat ba ban penpaw ya ka jing sngosi bat penremjur ya ka jing bom yap dakirang ba jong ka shnong thlong ya armut kirang ba ki balit bala sha thlong ki badai na ka shnong Shillong. Kam mensim rat kala rung hakido onur bat ki mensim jong ki briu ka thlong. Kibala shim ya kajing imbriu hakalai tarik JYMMANG hajar pusau klem dap pensyong nia halor kajing parep bat jing keno bamdon nongrim. Habalangat hakasau kasian kibor sensyar shnong ki keno ya ki patpur. Hakane kasngi ki pat ba kilami sya surok bat syamadan rengkat bat ki jing tho pertasla ban penremjur da ki ktin ki bakhor ya kinong penyap briu. Ngi dawa ya ka hok ni penrem bat persya ya kinong penyap briu ni persya ya kinong le kam sneu latho haki plakat kino yalam shnong joka shnong Shillong kila penlong ru ya kajing yalang hamadan school Shillong UP primary school hakaba kinong kren kiba kentup ya kinong kitkam bah khmat ka shnong kenshi pelun kila penpau ru ya kajing sngosi bat kajing penremjur halor katei kajing ja kinong kran ha kini kasngi baro kila kan tujur ya Khubor district khamtam me katanat pulit baki dei ban shim khia ya kini kam bat banda wad benya ya ki badon kti pat ban ai ya kajing bishar ka ya kabahok ya ki bahayeng jong kite ki arngut ki bala do no ya kajing im khnang ba kinumsa haka umdum jong gajaj benrem khasi menila mangi para khasi khara para nong chong shnong ya dak dak berhenti kaman siam ya kaan kaman siam ya kajing imbriu yim tip Shillong yin point kum gajaj benrem khasi ngangas no bah bakum kani Khubor ya kum kasang katau yin senang ialah gijong gipat ba nong chong shnong hala gijong gisong kitau gijongi masuk komen bai soda mesti sajan ini tu bagradon gajing ja ka bakum kani ka baja po thlong hapo Shillong ni nomor gajing start dikin ngalam shnong tang sipor kira pendap ya ka kam bagil IT bet sekarang kata kali garu kom trikam jongi kinong sang shnong jongi dal bar shnong kam de shu ka jok mangnyami pai ba mangnya khot ya ki khlong ki khna ki khantai ban bisari ka kam jongno jongno kata ka jok kali ka jok jongi pon benendai kali ka jok jok ka jingdom bakalamat aur ka jok jong riu bombat Nama terkadang ngakhat di pai ba nong sang shnong ini apa semua.
Nginyalong kibriu ki basai kibriu ki basta. Radon ki ja ki bakum kine. Syania baik au soda haki rongma jo ka Shillong. Ngiram wan mangi ki kentai ki kena chakmat. Amar si sin mengialom pai ba kandon baik kajing bitar kandon baik kajing ko penihar kepot. Nak kadang nak khat di pinggir nyakiar ki ja ki bakum kine dengan ITB akin ngilam Shillong. Kani kajing ja kalawan ra yang kajing snosi di kwepat di pai ba jo ka negeri ni jo. Mong jendal lang inalek sa Human Rights Commission. Magistrate ki pulit bagi ngilam Shillong tidak ada syakam. Amar kumno on sucem Peit ya kajing jong ki breu. Hem dagon kanu ini kalau penlong ini bagi song setir halang jong kari. Kat ba ki babun kinong sinsyar kiseng bahalang kitang dawa. Yang pigian banyada yang ki kun kasih kara. Henry kata kajing dawa kajongi. Kapulong temban yang bangin hapan sim yang kajing im jong ki paradok ki parasnam ki jogi. Ngai i hakisnam ki bladap no. Kajing ja ki boper. Hakaba ki wei ki nong Shillong kidang lekai si ki wei pat ki jaka jong ki wei pat ki Shillong. Nda haba pedeng jong kajing ya nanti. Lapan sange kali joki balas subah temban bagi di kinong sono. Kani gajing subah jong kipat ba kikun kasih kara ki jongi hakeleng ya ki weipat kinong Shillong ki bawan ban pre ban kata ki Shillong ki jongi. Kala julong nak wei kapor si ka weipat. Bak kata kala long gajing wakrao. Hakani gari kasih ki jongi. Batnda bangila price ni yung nuno priu. Nimju Hadin bala ud bat kaang kinong yalam joka Neutrab Youth Council HYC ya ka jingpen wit joka jaka pelang nyut joka Shillong Municipal Board hamot pran ya ka let kawan joki pat ba namar ka ne ka ahor ka kelalong ka ketem ya boy bat ya lum joki beriu ki bakerni hakikam kayi bean ya ki drok. Bat nak ni ke jaka kalong ka ketem joki kena ki ba persang bat madrok bat don ki bala kerniru hakne ka jing million basniu. Kinoy alam ke HYC kila kentiu ya ki bor ka SMB ban weng no kloilan. Tangha po shisngi ke SMB kala le ya ka badon kam bat weng ya kani ke jaka pelang nyut namot pran. Kinong de madan kila dap da ka jing kemen bat kila yo ban ring mensim lait luit nadu menta kasngi hinyau terik ujemmang.
Kawe ke tuk-tuk kala prapom bat kamaruti altu kala julor haba kila syak kerdem bat syak padat haka kunhun hati klau ke badang yad wat jingbam hasurok tura sibari bak mara. Donbok kibriu kiba yad da tuk-tuk bat kiba syong haka altu kila yo lat ban petkrat tang mar ya yo iya ki hati na kampaji hasurok. Ki hati kila yo lat ban kerdem mon ya ka tuk-tuk bat kamaruti altu haka ni kajanmit. Kini kijing syak penjulor kilaja haka janmit nyau tarik JYMMANG haka por baje AA haki jaka kiba kerteng kan nilwa gre bat ras nagri kiba jengai kumba kanre kilometer syuaban poi syabak mara South Garo Hills. Kini kibriu kidang wan pai nasibari ban let syabak mara. Hari lum garo ki hati kijumi kha ban jam na Shillong surok ban wat jingbang. Lada sniu bok paya kendu hakum kani kapor kalong kabama bar kaba mensau hadu kata-kata. Le de on serial. Ay. Hebat. গাড়ি ভিতরে কিছু নাই এস গাড়িও ভাঙ গেলছে রে হরেন টরেন সব হয়ে গেলছে এই যে গাড়ি মানুষকু মানুষ মেরে লাইছে উত্তর রানীপুর গ্রাম থানা দুবড়া জেলা ময়মনসিংহ পোস্ট অফিস চাওড়াপাড়া UMDC joka JHADC na rong constituency Rinaldo ke sangma ula khotsngo bha ya MLA na kane ka joka constituency banya let rengkat ban jengo lang ya ki surok ki badon hakeleng joka nongba district Rezubel Para banyo I markmat hadu kat nu ki jing jot jing pei bat jing julor kila bu e ki pat ba haka e ka shon ka bajur bha Rinaldo ulak angsla ya ka jingle jengki kontraktor ki balashna ne maramot ya ki surok hakani ka constituency madai mata kat ba kila bam yo nong shikit ya par ula ongru ba ka jingjot jengki surok hakani ka constituency kala bo ya ki nong rep ki khana school bat ki pal ba babon balang haki jing e ki bakraw hakalet kawan bat ka kit ka ba
Kajing kendu lang ki Arliang Mamla. Kasorkar Meghalaya bat kinong yalam ka Harijan Panchayat Committee HPC hakah nyau tarik ujemang halor ki kam ki bayadei bat kajing penkenria no ya ki briu ki basyong hatem yau maulong syaka jaka baka sorkar kalapan kre. Hakani kajing yalang kila menjur lang ban bu teng ya ka raikut halor kani ka kam ha ubanai jeliu. Bat kata kajing yalang kan long kabakat du banyakran ya ka kam tem yau maulong. Uba prestun tensong sembut Menteri Rangba bat u chairman ka High Power Committee. Ulaya thu syakilat patai Khubor da kabaong. Baro Arliang kila menjur baka jingyalang kabanlong hau banai jeliu kan long kabakut bat kabakadu halor kani kakam. Nakaliang unong yalam ke HPC ru ulapan pau bayaka rai jo ka jingyalang ha kani kasngi nyau tarik ujemang enyakren biang paramaki ha ka jingyalang kabanlong shen. Few concerns are there because they've been there for so many years, number one. As human being, you know well, even me and you, if we're staying in one place for 25 years, 30 years, and then immediately shifting my house to other places, I think you do have that kind of sentiments. So all these sentiments has been discussed in totality, and as I said to you, I've requested them and they are requesting us that, okay, give us one more time, one more chance for us. We'll go back, we'll sit down, we'll discuss with their colleague, with those families, and then on the 7th of June, as I said to you, then we will meet again and final decision will be taken. So what is the clarification from the Shillong Municipal Board in regards to the RTI, recent RTI, which has claimed that 148 families are illegal settlers? Well, yeah. That day when the HYC met me, I've already referred this particular case to the Director of Urban Affairs as well as to the CEO. And right now, because that the RTI reply done by in the level of the Chief Executive Officer of the Shillong Municipal Board. So right now, Director of Urban Affairs as well as MUDA, they are examining and then verifying about the reply of the RTI. So now we are waiting for that. See, let me just tell you the background. Shillong Municipal Board in 1996, you know what happened was fire incident happened where almost all the quarters was totally cut down and destroyed, and in the process few papers documents was lost. So ultimately what happened was, lately in fact the Director of Urban Affairs in the year 2008-2009 has given a direction to the MUDA, Meghalaya Urban Development Agency, to again conduct a fresh survey, the presence of those families over there in Temoto, where they have done it, and as I said to you, still basing on the RTI replied by the CEO Municipal Shillong, I can't say anything right now because now the MUDA and the Director of Urban is also on the job verifying about all this reply. So the HPC delegation. Our fourth meeting with the government. It is a very fruitful meeting. We had discussions on various aspects in continuation to our last meeting. And in short, I would say it is a fruitful meeting, and there is not anything concluded, but yes, we have fixed another meeting that is in the first week of June, where hopefully I think we would reach to some conclusion. Right? But there have been this allegation that there are around 148 illegal settlers in the Harijan colony. No, those are just allegations, but that is not the truth. That is not the truth. But was this issue? It was already surveyed in 2007, whereby the HPC and government was agreed that
about the number of families residing there. So it is a later on it's a thought, but actually it is not correct. What last time you have requested for to increase the size of the District Sports Officer Ribhoy District ba Bobby L Nongbet ulapan bena yaka Ribhoy District Inter-School Athletic Meet arhajar arpusau yaka balatmu ban penlong haka shi tarik hadu lai tarik ujemang labu tengno nakadaw jangka jingshit kerang ka ayom per m. Menta kan long no haka khandai hadu khatway tarik ujemang ha NSCA mini stadium paham CM nongpo. Namta kan ika district level inter-school athletic meet kepala thu ban pelong hakini ki sitarik artik laiterik menta u benai de ngila hapat kelian no nomor ba kadon kajing shit ke ba jur bat kata di ke heat wave ke bala pen yang ni ke office ban pelong ni ke athletic meet de kidia ski batmai ngila pen lang benam ta ba kanstang ngaduk kendai terik haduk kawai terik ha paham sein mat hajuk Khubor nga kerpat yaki school bro kenang ba penkre mat bakin wan simenta kerang bakan ka athletic meet kenang ka bejok mat kumjuru nga kerpat yaki ki nohikai bat ka school hi bro bakin sim kiai ini kerja bentuk kerana ingin yo penstang bet Khubor bat bangin yo pendap mau ikan ika district level athletic meet kerana ingin yo kreapat bagi kena bakin lekai pat ya state level ke Bandung. Badak itu ki Khubor ngilapoi syaka bakut tat hadu bangin daya syambiang Khublei Shibon.